Bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah hamd kura ekalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat salam lebih dua kura. Midwaga ekale fund ala sabun shamil kura. Local government authority gisveri IRI gisveri council tahuge member unna adi algod ebai kanispeba WDC tahuge emiha member assalamu alaikum. Adi miyadu algod wahaka dakkan hamajus miwani WDC tahuga maseketta kurman hori gonjon taka begoto. Alungi presentation fashion ga kuring alun dannavalam beenuve me presentation ga algod hoshalalani jumla gotegga rajyege WDC tahuge masekke kurman hori gonjon taka begoton kama adi waki councilor ka nispeba gota nun kama adi hame hemme algod me presentation tayyar kurmatta ka rajyege eki hisab tahuge WDC tahuge raisunna WDC tahuge memberunna wahaka dakka hodifawa mawlumatuga macca me presentation hedifawani adi hame hemme me mawlumatten ekkurumge terega fahagavi by council takun WDC taka wara foriham ebbalu meddi ekuga wara foriham ko maseke kurumandaka me wagut ufala fahakolla den our presentation again jehilana anghinunga taraggiya masekura committee takan huri gonjuhu me presentation ga debayakan ali alwalana ege terega furtam kamaka council taka guligen maseke kuruma committee takan huri gonjuhunta adi council taka anghinunga taraggiya masekura committee taka gulu rangalukon harudana kureveni by gotta em furtama gonjama gotuga fahakofa mewani council adi anghinunga taraggiya masekura committee ga dawru ragala saafa nek netumun dimawa masata adi anghinunga taraggiya masekura committee taka lidfawa ganuni haisiyata bar eki council takun eki gota maana kuramundani ehema mi haisiyat wara ragalan olum filan jehe kaman arunun gabul kura adi committee takun kura komme masakkaten council on pass kuran jehe kama by council takun dekamunde ehema miris hama usule gedashan horiha committee taka adi council takas ingen ebaje ganuni gotun kihinek kamikanta kuran mijeheni adi hame hemme council taka anghinunga taraggiya masekura committee ge baddalunta gawaidun kuriyan nugendo alwondu mi dawruge terega mi point himanalak mi wani komme mahegge effaharu baddalu maduwegen council anghinunga taraggiya masekura committee ko beben ebaje e nammis bay hama committee taka fahaga eba kurava mi baddalunta bewman edungus baddalunta no bebe dakama devana gonje muggotuga fahakkofa miwani committeege idariya masakkettakan ehiterika nolibonuni idariya masakkettakan huri gonje hunta egotun by committee tawge idariya masakketta quran office nuwata meze computer for the zaruri wasilata neto idariya masakke qurane muwazzifen neti quranji huriha masakkate committeege memberun amilya quranjihu by committee taka council ge zimadar veriage ebbarul men nolibo by committee taka council memberunge ebbes ebbarlume bes nulibo committee eki office taka fonwa city message fada kantatakga hodenje city number tan hodumuge e jemsin e hodenje number hodumuge dakitaken hori kamdu sama committee taka fahakure jemski access committee eka ninakam by committee taka council taka zimmadar veriage nufuz forwa kama vis committee taka hama nisbekure me egotun committee taka masakkata barabad gonjon taka hori kama fahaga kure hame hemme council taka idari muwazzifun committee taka member unki ebes haisiyaten by kamga nudiko ehema ane me almun gabul kura gotuga council taka memberun adi council ga masakke kura ehni idari muwazzifun ves committee ge memberun bes e denje ihtirama ekige masakke kurman ragalu vette gan kuran jehene kama almun gabul kura anghinunga tarige masekura committee ge budget ge huri masota egotun fahakko famani committee kandeli for budget ge tafsil by committee taka negi kama fahaga bakurava hame ehemme committee ge masakketa ge fasa haradu kurman amal kuranje usul taga tafsil by committee taga memberunna council idaren olum filwa debba fanuwa kama adi hame ehemme committee ge budget un fasa haradu kurman eki council takon tafat kurun taken horika
algon me mawlumat tan hodun dieruga ekan fahagil ham by council by committee taga memberun hama me algon men amal kurani kinto suwal kon hedi adi kuriga fahaga mi kuri kantaga iturun vis faha kofur bay kantaga terega almenna faha kure bay kantaga terega committee ge memberun rasmi gadiga full time ko masike kuran jehe kama by council da kun anga ingu adi ha mehme committee ge member ka rasmi wazifa ga nule vena kama council ta kun anga sawaka council ko mi mawlumat ki mi haru mi WDC dan ufeduma ikko hatarwana dawruga WDC ta rajyege gagadakan hama horiha rashegge hen WDC ta memberun shamil wagota idifai viber group ge tere galmen ge waragina mawlumat ke hissa korigende egotun ama algonda fahaga bi kamen hama mi ga hama specific ko mi hissa kolli WDC ang hono member e member ki wazifa gole member ka wom council engikama wani e council WDC ga nuwata wazifa golenje komis ekkame choose kore egotun e member istifa dinkama wani he mamigen alunna igige midaisti ki WDC ge member unnabes adi hama ehemme council ge idari nuwata council member unnabes mi ganuni gotte mi kanatan hamji bagotuge erangalu mawlumattan adis nulibi horika adi hame maham usulegge dasho bada maaf kurabati mistake committee taka masike kuran adi amdane ituru kuruma bime libfanito mi point pes fahaga mi kolli hama barigina committee taka mi masale gotu faha kur e almenna ingi february by committee takuga hama bimberi kamara rangalan hama masekken e kuramunde ema migotun komme WDC ko bes bimuge masekke kuran tanavas kame legijia anghenun e baruwer pura anghenun nan e hasa masekkete kuruma e binuge benu hifa masekkete kuruma magufa hewegen daan kan gabol kude veti me sama fa kollanan council anghenun ga taregge masekke kura committee ya gulige gulun rangal kuruma hadana kuruma kurividane bay kandita egoton infurtama kamaka gawahedun council committee takuge baddalunta bevo mikota baddalunta bevunema ehunna masaltan hallu kurevi wahaka dekumge terege kanata rangal wegen daane ame ehme committee takuge hinga gawaid hidifavun ama ehme council takuge singa gawaid hidifavun maye kumi gawaid takan committee be memberun adi council ge member was rangalan ahulu verivu committee tahuge memberun nan committee tahuge gaanuni dawru ulun filwadunu committee tahuge memberun nak furtam ingen ebajje memberun ge dawraki ko baka memberun nak kureven masekke kurum kureveni kon area takibka committee tahuge horiha memberun nan mahasentai bevo miharu wakiwaki rattakuga mi workshops tan woni seminar ta beewuga badaluga miharu mi feshigen gaanuni baruweri kame libi furtama fahara tafati gotaka WDC tan hoviga masikke feshibam wani ehme miharu mi wara mohme wagutek kam galwan men deken horiha WDC tan et kanigga tibe mashwara kure wahaka dekevi mi e muhimu idara taka ministry takuge e mawlumat libi olum filwagen den masikke fashion e fursatu libigen diu hame himme council ta garaisun adi committee ta garaisun na himene gotabbe sama waki mahasanta ta ke bebigen diomaki e masekkatan itur furiyam kame fasihe kame libigen dana kame kama alwan men gabul kura committee ta uge fasaruge plan tayar kurman e hitiri kan for koddinu warigina committee ta ki e committee ta kuga eha furiyam gabul kame no hore dane fasaruge bodu rasta plan ta ken heduman hema mi e plan heduman benu ba horiha ehiteri kame for koddinu eris almen ide kame committee tawga dawru rayitun nan igigen diun e committee tawga masekkaten itur fasihe kame libigen dan hame hemme kurigo sah kurigo ta ham usulege dasho committee tawga masekke kurane amdane ituru kurma bimuge jaga komme committee ka bis libigen diun bari bari shukriya